Dobrodošla u novu epizodu podcasta Rad na sebi. Ja sam Dragana Potpara i pomažem ti da postigneš unutrašnji mir, pronađeš sebe i izgradiš zdravo samopouzdanje. Na današnju podcast epizodu me je inspirisao mail koji mi je poslala jedna od slušateljki podcasta, a mail je glasio ovako. Imam neki gard prema muškarcima zbog odnosa koji nijesam izgradila u djetinjstvu sa ocem, kako mogu to da promijenim. I ajde, prije nego što pređem na temu, željela bih da vas sve ohrabrim da mi slobodno pišete ili mail na dragana@draganapotpara.com ili ovdje u komentaru ispod svake podcast epizode šta vam se sviđa, šta ne i koje teme biste željele da obradim. Dajte mi slobodno vaše ideje, predloge, probleme, situacije koje mogu da obradim i sa kojima mogu da vam pomognem kroz smjernice i kroz ove podcast epizode koje snima. Moja poruka sad tebi koja si mi poslala ovaj mail da imaš gard prema muškarcima jeste: nemoj tako olako sebi da postavljaš dijagnoze i prognoze, zato što taj tvoj gard prema muškarcima može da bude da je posljedica tvog odnosa sa ocem, ali i ne mora. Može da bude i posljedica tvog kasnijeg iskustva sa muškarcima, a može da uopšte nema veze sa muškarcima, već sa tobom. I sad ćemo da dođemo do one suštine koja je jako važna. Želim da ti kažem da ti nemaš gard prema muškarcima. Ti imaš zid oko sebe jer si uplašena i nesigurna. A ovaj gard koji ti nazivaš u odnosu prema muškarcima ti je samo pokazatelj i nešto što te usmjerava ka tebi, nešto što ti govori da si ti oko sebe izgradila zid i oklop i da nisi dovoljno hrabra da se ogoliš i da otkriješ sve svoje slabosti i da otkriješ onaj najranjiviji dio sebe koji još nisi iscijelila, a sve to potrebno da bi mogla da se otvoriš za ljubav, da bi mogla da doživiš ljubav istinski i dubinski, jer to ljubav zahtjeva od tebe. I onda ti primjećuješ da imaš gard, da imaš zid i da ne možeš toliko duboko i iskreno da voliš. Isto tako ne dopuštaš drugima da ti se približe i da te duboko i iskreno vole upravo zbog tog zida. A šta je u stvari taj zid? Doći ćemo do toga. Moja poruka za tebe jeste: ako imaš gard prema muškarcima, nije tvoj posao da se baviš muškarcima. To je samo spoljašnja okolnost koja ti ukazuje da nešto nije ok u tvom unutrašnjem svijetu. Dakle, ako imaš gard prema muškarcima, ne bavi se muškarcima, bavi se sobom. Gledaj na taj gard kao na neku tvrđavu koja je sastavljena i izgrađena od tvojih strahova, od tvojih nekih rana i trauma iz djetinjstva, od tvojih nesigurnosti. I svaki taj strah predstavlja jednu ciglu. Svaka ta nesigurnost predstavlja ciglu. I tako ciglu po ciglu ti si izgradila zid oko sebe, izgradila si gard, izgradila si neku svoju vrstu lažne zaštite koja te kao štiti da ne budeš povrijeđena, a u stvari ti samo zabranjuje da voliš. U stvari te samo koči, isputava u tome da voliš iskreno, duboko i da doživiš sve ono što prava, iskrena, duboka, zdrava ljubav sa sobom nosi. Da bi ti ogolila sebe i da bi bila otvorena za tu iskrenu, pravu, duboku ljubav i da bi bila bez tog svog zida i garda, potrebna ti je ogromna hrabrost i na tu hrabrost, nažalost, mnogi nisu spremni. Zašto? Zato što mi je naravno lakše da se kriju iza tog garda, da se kriju iza tog zida. Ovdje vidimo dosta muškaraca koji su iza zida u suštini samo ranjeni dječaci koji nisu prevazišli neke svoje rane i traume iz djetinjstva
iz odnosa sa roditeljima ili iz prvih odnosa, prvih susreta sa djevojčicama, kada ih je nešto povrijedilo, nešto ih je ponizilo, tad su se osjetili nesigurno, nedovoljno dobro, tad su se osjetili da ne vrijede. Tad su osjetili da ne vrijede i onda su se oklopili, zaklopili, izgradili taj gard. Isto važi za žene koje su zatvorene za ljubav, jer kao što si ti pomenula, možda nisu imale dovoljno topao i ispunjavajući odnos sa ocem. Možda je taj otac po svim nekim standardima i mjerilima bio dovoljno dobar otac, ali ako si ti bila hipersenzitivna, tebi to nije bilo dovoljno i taj odnos nije bio dovoljno topao i ispunjavajući. Zašto? Jer tvoj otac te vjerovatno volio, ali možda nije znao da ti pruži ljubav na onaj način na koji bi ti željela i znala da je primiš. I zbog toga je tu ostala neka, da kažemo, oskrnavljena slika tog odnosa sa tvojim ocem i zbog toga je ostala ta rana koju si ti sa sobom ponijela i koja te je navela da izgradiš ovaj zid i ovaj gard prema muškarcima. E sad, ako ti želiš zaista da voliš iskreno, duboko, pravo i zdravo, šta treba prvo da radiš? Pa prvo treba da se pozabaviš tim zidom koji se nalazi oko tebe i treba ciglu po ciglu da skidaš te strahove sa sebe. Strah po strah, nesigurnost po nesigurnost, rana po rana. Treba da tražiš uzroke tih rana i tih trauma, da kopaš malo dublje, da vidiš kada su nastale, zašto i kako, koji je njihov uzrok. A onda da naučiš da ih prihvatiš prije svega. Nema tu borbe, nema tu suočavanja, nema nekog oslobađanja od strahova. Samo treba da prihvatiš taj strah, da se pomiriš sa njim, da ga razumiješ i da naučiš tu lekciju koju ti taj strah nosi i automatski će on sam od sebe da izblijedi. I tako će ta cigla po cigla da se ruši jedna po jedna i taj tvoj zid koji imaš oko sebe, taj gard koji te štiti, a u stvari te ne štiti, već te samo blokira, on će polako da se ruši i ti ćeš postepeno i polako da se otvaraš za ljubav. Ali šta je važno? Važno je da ne siliš. Nemoj to da radiš na silu. Ako kreneš u kopanje po svojim strahovima i nesigurnostima i tom osjećaju niže vrijednosti koji te je naveo da se oklopiš i onda u jednom trenutku naiđeš na otpor, ne može dalje. Blokirana ti je memorija, sjećanje, ne možeš da se vratiš u situaciju koja ti izazvala taj strah. Sve je ok, to znači da nisi spremna u tom trenutku da se pozabaviš time, nisi još uvijek dovoljno jaka i dovoljno stabilna da prihvatiš i razumiješ taj strah. I to je u redu, samo pusti, sačekaj, neka prođe neko vrijeme i doći ćeš u situaciju i doći će taj trenutak kad ćeš biti spremna da razumiješ i da pogledaš u oči taj strah. I tada će on moći da izblijedi. I tada će to biti još jedna srušena cigla. Ali to je proces i to ide polako. I nemoj da siliš, samo pusti sebe i pusti svoje rane da postepeno i prirodno sazrijevaju kako bi se taj gard i taj zid oko tebe postepeno i polako topio i kako bi se ti postepeno otvarala za pravu ljubav. Naravno da se upoznaješ sa svojim strahovima i nesigurnostima, da ih prihvataš, da ih prevazilaziš. Sve ti to možeš sam. Ali ako ideš sama, bit će teško, lutaćeš jer nećeš imati prave smjernice, nećeš znati kako na pravi način da se uhvatiš u koštac sa onim što te najviše muči, što te najviše plaši. I ono što je najgore, ako kreneš sama na taj put kopanja po sebi, po svojim strahovima i nesigurnostima koji su uzroci
tvog garda i tvoje zatvorenosti prema muškarcima i svih tvojih neuspjelih odnosa, to će sve trajati predugo jer nemaš vođstvo, nemaš kompas. A ako želiš kompas i vođstvo, mogu da ti ga ponudim u mentorskom programu Mentalnoj teretani koja kreće još malo 3. oktobra i u Mentalnoj teretani ćemo zajedno da skidamo sve te cigle strahova i nesigurnosti sa tebe. Do kada možeš da nam se pridružiš i na koji način i sve ostale detalje o programu možeš da pročitaš na linku koji ću ti zakačiti u opisu ove epizode. Hvala ti što si izdvojila vrijeme da poslušaš ovu podcast epizodu. Pozdravljam te do narednog slušanja i šaljem ti priče iz rada na sebi.